kuna xikoto xin'wana xi tirhisiwa ku na vuthaveri a ni tivi swi vula yini kambe hambiswiritano loko ku ni ri kwihi okay ka xihangalasamahungu xa Munghana Lonene FM leyi nga ta swi vona kona i le ku tirhaneni na swona Ntsakisi a vonaka ku hayikho ha kota ku va hi hangalaka hi ndlela yeleyo nhlekani Afrika-Dzonga nhlekani mingisela Munghana Lonene FM na ku hlekanisa kwala nga yingisela xitichi xi ri kona namuntlha i Musumbhunuku siku ra kahle siku leriya ra vu mbirhi ra n'hweti leya nyenyankulu lembe ra 2023 i siku leriya ra timfanelo i n'hweti leya hi tlangelaka timfanelo ta hina tanihi vanhu ma vamba ka ko se mfanelo yin'wana na yin'wana ku fana na mfanelo yo hefemula hayi hayi na mfanelo kambe timfanelo teto hi tlangelaka tona hi leti hi nga ta va kha hi ti xixima ku ya mahlweni hi ndlela leyi nakona ku Afrika wa vulavula loko hi kutani kahle ku endleke yini hi varindzi lava va tikomba ku ngeta vatsaki hi swin'wana leswi ndzawulo ya rihanyo yi nga swi endla ku endleke yini hi byeleni n'we mi nga hlangana na swiyimo swa muxaka lowo hi ku ni rhumeriwe tivhidiyo to tala ta vanhu lava va a ni tivi ku na koho hikokwalaho ka yini mi langa ku rhumela mina kambe mi rhumerile kumbexani mhaka ku mi ni tshemba ngopfu mi rhumerile se ni lata ku hi ta kota ku va hi bulanyana katsongo va ndzawulo ya rihanyo va kona ku va va bula na hina hi mhaka yaleyo timhaka letiya ta ndzawulo ya xikaya na vo va koho hi ta bula na vona hi ndlela leyo nyimpi ya misava ya vunharhu swi tikomba hi ri ka nxungeto kambe to tala hi ndlela yaleyo andaka leswi ha mi amukela tafula ra vambirhi kahle ra vanharhu munghana wa mina u diwe hi nkarhi swi nga endleka a langutisa mavala ya yingwe ya ntlangu wa bolo nakambe ndzi mi twile futhi ndzi ta dya bolo ni xeva hi yona hikuva kusukela hi ti 11 ta June ku fikela hi ti 19 ta July ku ta va ku ri nguva ya bolo ndza tshemba leswaku a mi vulavuli hi FIFA World Cup ya vaxinuna nakambe mara kwalaho mo ni mi byela ke futhi mitlangu leyi mi ta yi kuma thwi eka swiyenge hinkwaswo swa SABC mi ri ta haxiwa thwi mi vula ku na mina ni nga yi vona ni ri kwala ntirhweni hinaka eka TV eka radio ni le ka SABC Plus hinkwako ka kona u nga ta va u ri kona seke loko n'hweti ya khotavuxika yi fika restaurants leyi yi ta hundzuka stadium kusi loko ko husiwa goli hi nkarhi wo hetelela ni ta wisa na tray swi kahle ni ta va kona migingiriko hinkwayo ya khotavuxika ya yima sala bolo ntsena FIFA World Cup ya vaxinuna thwi hi n'hweti ya khotavuxika eka SABC switch on stay tuned feel the game vafambisi hinkwavo va vutleketli bya vadyondzi va boheka ku hlayisa swinawana leswi landzelaka leswi bohaka movha wun'wana na wun'wana wu fanele ku va na switirhisiwa leswi faneleke leswi heleleke swa mpfuneto wa xihatla hi minkarhi hinkwayo swa boha leswaku mimovha hinkwayo ya vukorhokeri bya vutleketli bya vadyondzi yi kamberiwa nkarhi na nkarhi ku vona leswaku yi hlayisekile swa boha ku landzela swinawana leswi leswaku ta tiyisa vuhlayiseki bya vadyondzi na vakhandziyi hinkwavo hungu leri tisiwe eka n'wina hi ndzawulo ya vutleketli ya rixaka to eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM komandela hi buleni va ka hina hi twa ku mi khomete timhaka ma vona mhaka leya ya tivhidiyo leti mi kha mi ni rhumela mi komba mi nga tsaki hi swin'wana kumbexani swikombiso swa kahle swa ku na valava va tekaka swiboho va ta fanele va swi languta sweswo ku mhaka leyi ya ku va vanhu va tekeriwa swiboho swin'wana na hambi swi nga vulavuli va miyela nkarhi luwa ku wu hundini ni tshame siku rin'wana a ni tivi ku kumbexani no ka ni nga va tshayi kahle nga ri ni tshame ni twa premier va kombisa timhaka ta ku ku na swin'wana hi nge rhwali munhu a suka hala a ya tirha ntirho lowu laha a yaku kona van'wana va nga koho ku va nga wu tirha kambe loko se swi fika ka ku laveka vuswikoti ku fana na loko va lava muhaxi wa xiyimo xa le henhla na sindziseka ku ni tekiwa ni ya kun'wana ni ya haxa kona hi ku anakeni ni muhaxi kambe ku ba piki ku ba piki se u nga ti pfuxe hoyi kulukumba ngopfu hi laha u ta twa va ndzawulo ya rihanyo ku va ri yini kumbexani na n'we mi ta hi byela ku kahle ku endleke yini hi ndlela leyi mi ta ni byela le ka hafu ku bile awara ya 12 nhlekani lowu wa xikwembu hi ndlela yeleyo hi twa ku kahle ku le ku endlekeni ka yini i ncini lexi nge xi hi fikisaka timhaka ta ku ze ku laviwa na maphorisa lomu titliliniki lomu swibedhlele hi ndlela yeleyo kasi un'wana nga ni rhumela video i ni rhumele video a ni komba nhlengeletano leyi yi nga hetelela yi va koho eka N'wamita na ngeta nakambe ni ku loko timhaka ti ri ta vuhosi hi va ka yini a ni tivi ku swi nga endleka mi nga swi lavi kumbe yini kambe swi swa vuhosi i xiboho lexi xi tekiwaku hi va ndyangu i xiboho lexi tekiwaku hi va ndyangu loko ku ri xiboho lexi tekiwaku hi va ndyangu hi xiboho xolexo hi xo xi hetelela ku xi teka xi endlaka leswaku ku kota ku va
ku langutiwa ku loko ku ri ku tekiwa xiboho lexiwani xana ku yisiwa kwini amahlweni ivi va ta hi byela hina tanihi kumbe n'wina tanihi vaaki va ta va ta mi byela va ku hi lange khalanga Phet Mathebula ku yi a nga ta va a ri hosi ya hina ku sukusela sweswi ku fika rini ivi lava van'wani va ndzawulo na va premier va tiyisisa kambe i mhaka ya va ndyangu ku za ni vula leswi mhaka ku na va twa van'wana hina vantshwa va hala hina a hi swona a ku ze swi lava a hi leswaku swi swa vohosi a swi lava mimacha a swi fiki kwalano i swilo swa va ndyangu n'wina mi ta machela va lava va votelaka va lava mi ta va machela hi ku mi va hi yo mfanelo ya n'wina a mi macheli swa vohosi swi swa ndyangu va ka hina kambe hambiswiritano i timhaka tin'wana leti hi nga tsakela ku va hi twa ku mi angula mukini ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo i 15 minutes ntsena ku pela awara ya 12 i nangona ku Africa wa vulavula hi ku haxela wona twix suka studio 2 hi le Polokwane nhlekani wa Xikwembu mingiseri eka mvulu loyi wo sungula wa n'hweti leya ya Nyenyankulu mhaka ko un'wana ka ni vutisa ku i Mathebula kumbe Baloyi na ni ku mina ni Mathebula aku njhani hi ku mina a ni nyika swikombiso swa ku wa vona ku fana na hina i ta hina ka Nkanyani ka Zitha ka Nkwinika kuna i van'we kambe kuna un'wana a nge vi un'wana a na ha swi tsundzuka hambi te Zitha a nge vi Nkanyani kumbe Nkanyani a nge vi Zitha swin'wana swo taniya se me ni swi tivi swa ku hikokwalaho no tiva ku me ni Mathebula a ni Baloyi mina ayi ku timingisi mina 0860002543 wo sungula hi loyi nhlekani Khalanga Mpfukini. hi pfukile hi ngo vo Hi pfukile. a khensa Professor mina ni un'wana nga rhumela aka issue ya Limpopo hi le ka side ra security. Tanihileswi ni swi tivaka ni sure ku ni le ka bindzu rero ra varindzi na mina ni lava ku khumba yona ngopfu. okay Ya mi nga no khalanga ni swi veka hi loko va ri tirhi va ri karhi va rila va ri na va ri kahle mfumo wa Limpopo lowu nga rhangela hi manana Popi Ramathuba wu tele corruption leyi tsandzaka no hela leyi va ti byelaka ungeti va ta va mara siku rin'wanyani a Pitori va tshame va vula va ku ANC ta huma loko Yesu Kreste a vuya na sweswi na pfumela ka lembe ra 2026 Yesu Kreste wa vuya i tele ku cinca swilo mativa mi vulavule mhaka yin'wani ya tika yi ta fana yi kumeriwa vumbhoni mi fika njhani ka ku mi ku mfumo lowu wu na vukungundwani kumbe wu corrupt ku ya leswi mi nga swi vurisa swona swi fambelana kwihi na leswi swi nga ndleka tolo kumbe leswi mi le ka swona na n'wina tanihi n'wamabindzu monni ni tlhelelanyana kwala siku rin'wani xivulavuri xin'wana xi tshame xi ku a ku biwa ngwenya se khumiwa kunene ivi nwisiwa mati leswo a ku yiviwa se ku teketeriwa corruption leyi nga humelela khalanga laha ku hume thendara leya security leya ka thendara leya security leya tikhampani leti nga fika ti nyikiwa bindzu rolero ni nga nyika xikombiso ta ku they are not qualified a va na tidokumenti leti nga helela wun'wani because of interaka va swimanimani a futhi na xihundla ta mi nyika ku na tikhampani ta yi-3 ndzi tivaka kwalaya ka nxaxamelo walowa khampani yo sungula Sequalize yi ve na almost about 20 years yi ri ka Department of Health since ku ve na mhaka ya tendara yi tama yi huma yi lo bebuleriwa kwalaya ka ha vulavuriwa hi tendara ka yi already se yi lo thoriwa permanent ku va na khampani yo fana na Mavotwana yo thoriwe permanent loko va fika vanhu lava instead ya ku yingisela vaaki na ku twa ku vatirhi lava hi va kumaka laha sayitini i yini hi nga fikaka hi va pfuna ku xona because of tikhampani leto ta ti nga vatoriwa a ti na knowledge ni nga mi rhumela list ya ku ya tikhampani leti nga ti nga qualify ti hava sira a ti na tidokumenti a ti na nchumu mara ti nyikiwe ntirho walowo ti ni ku tirhela munhu hi yo mhaka loko va fika esayitini va tsandzeke ku twisisa because a va na ntokoto va fika va hlongoletela masecurity lama nga va kuma asayitini va ku mi lavi tatana vanhu va hina va teka vanhu va vona hi nge xikombiso sweswiwani fika ka Malamulele kalanga mi karhi mi huma Polokwane mi suka na munhu wa le Polokwane mi ya n'wi thola ka Malamulele ku ve hi ku vanhu va ka Malamulele va kona lava va ta swi kota ku tirha ntirho lowu fanaka xikombiso village yin'wanyana ya le Rotterdam va tena ku na khampani leyi nga ta na munhu wo suka Venda yi ta n'wi thola Rotterdam ku ve hi ku va koho vanhu lava ta endla ku hambana or a va ta tirha ka ntirho walowo wo ka wu nga laveki ku ze ku ya thoriwa munhu wa le kule
so loko ni tlhelela ka timhakeni ta corruption yaleyo ni xoku ya vatirhi na vo ve le ku lweni ene va ta kavanyeta swi nga endleka va heta va kavanyetile na vulavuliwa Bupi because Bupi swi komba ongeti a nga tiyimiselanga ku la ta pfuna memorandum yi heleketiwile hi wa mune yo kombisa ku no tikhampani letiwani mi nga ti thola hi kombela ku mi endla yimanyana kwalano ni sungula hi hundzisa vhengele leri Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Ku tirhisa vutleketli bya vadyondzi swi ta na vutihlamuleri. Mudyondzi un'wana na un'wana u fanele ku hoxa xandla emakungweni yo tiyisisa vuhlayiseki byakwe bya vanghana vakwe ni bya muchayeri. Ku khandziya hi ndlela leyi hlayisekeke, nghena emovheni hi kurhula, tshama kahle naswona u boha bandi ra wena ra vuhlayiseki hi nkarhi hinkwawo. Ku rindza ku kondza movha yi yima, nghena kumbe ku chika ntsena loko movha yi yimile naswona u suka egondzweni hi ndlela leyinene leyi hlayisekeke. Mahanyelo lamanene ya ponisa vutomi, matikhomelo ya wena i ya nkoka. Hungu leri tisiwa eka n'wina hi Ndzawulo ya Vutleketli ya Rixaka. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. na va ku yisa mahlweni na mingisero loyi a nga lalayinini a hehlaka leswaku ku nga va ku ri na vukungundwani byi nga enterela byi fikisa xiyimo lexiwani i xaxamete na mavito ya tikhampani leti a nge to ti tshama ti ri koho tikontraka ta toho a ti pfi ti hela kambe ni nga si tlhelela ka yena a hi tsundzukeni ku minkarhi hinkwayo ha pfumeleriwa ku va hetisa mavonelo na matitwelo ya hina kambe ke Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela ni vula leswi mhaka ku timhaka leti ti vulaka ta vukungundwani mhaka ya vukungundwani ya hlupha hi ku yi lava vumbhoni hi ndlela leyi hina loko hi ri la ka Munghana Lonene hi nge vi na byona vumbhoni bya lebyi kambe mingiseri ni twe mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku na tikhampani leti ku ya hi n'we ti nga permanent swi vula ku yini kasi a swi vuli swona ku loko munhu a kha a tirha ntirho kahle a nga hoxisi wa fanela ku a tshamisa sweswo hi ndlela yaleyo ivi ku ta va lava va hoxaka va hlongoriwa ku nghena vantshwa sweswo okay no na khensa khalanga loko ku ri hi vana lexi xi venge i tendara a hi na permanent i tirha i hela i siyela van'wanyana loko mi ze mi fika mi ku ni permanent leswiya swa ku me a na ha humesi hi swo hi tlhela kwalaha ka ku mabele ya ku ya n'wenya kahle kahle yi ngheneriwa teka mati na saburo yi napiwa a ka ha ndliwi swona leswiya swa ku ka xipiwa loko ku sengiwa ndzi ra ku mi vona ni ka ni khuluka na la longweni ku se ni tikamela ndi ka noma khalanga loko khampani yi ze yi tirha ku ringana malembe mambirhi ku tlhela yi n'wi va na laki yo tlhelela ka lembe rin'we 3 nga 50 years loko ze yi kumeka yi nghena ka ma 20 years swi va se swi hoxekile swi swi komba swinene kwala ni vugevenga byi tele ni nga mboniyela khalanga a hi xihundla ni nga tlheli mi komba na swilo leswi nga hutani sendela swona hinkwaswo ka swona ni tlhela mi komba ku leyi khampani yi xota hi leswi na leswi but already yi nyikiwe ntirho ni mi komba ku leyi khampani yi hava xilo lexi va nge sirha yi nyikiwile ntirho hinkwaswo ka swona ni mi listela swona sweswo swi ni mi rhumela swona aka Phophi memorandum yini ni xoko na ku a va yi kuma obvious va nga vula sweswo mara a Limpopo se ko yiviwa life a ka ha ze ku tumbetiwa na vumbhoni nga ti ni mboniyela aka swona sweswo a hi xihundla a hi hetiseleni mi te tikhampani leti n'wina mi nge i ta permanent laha hi ti ni nga mehla ku na Secure Life okay Secure Life ku na Mabotwani kuna Mabotwani ni minika leyo hetelela I think ni minika T4 okay kuna Bungi kumbe Bugi something like yeah
Mere n'wina mi ri bungi. Bungi or NG Bungi or something like it. Okay. Yeah. Tenaro leti n'wi mi nge se khale ti ri la ta permanent. Ta permanent a ti tshama ti humesiwa. Okay. A ti tshama ti huma, a ti tshama ti ya helo tolo ku vona tendara liyani. So swa tiveka ku hi vo sungula va lava va nghenile. Loko vo va lava hi ku ya hi n'wina loko vo va lava 10 swi vula ku n'wina mi ta tshama kaka leti ta 7 leti tinharhu se ti nghenile. Ta tiveka ku ta va mani ene loko mo languta ta tiveka ku ti rhumeriwa kwini already va ta hi swi tiva ku la ku nga xibedhlele xikulukumba i xa mani laha ku na mali obvious ku ta nyikiwa mani hileswaku tikhampani letin'wana ta ha rejistariwaka ku hava ku ti ta fika ti kume ntirho South Africa vo to tshama va kha va caca hi ndlela liya tin'wana tikhampani ta pfuriwa ti khe ti fa ka ha ri na tin'wana ta ha ri ku promoteni ku ya mahlweni. Okay, ai gimeteni kwalano mi ni rhumela loko mi kuma nkarhi ni rhumeleni leswi n'wi mi nge mi na swona hi ta kota ku vutisa lava va ta kota va ndzawulo ya rihanyo sweswi hi lava ku vulavula na vona hi twa ku va angula va ku yini ka timhaka leto i khensi swinene. Inkomu 0860 002543 kambe Afrika-Dzonga leyi a ya hina hinkwerhu ku pima ku loko ku ri ya hina hinkwerhu swi vula ku kumbexani hinkwerhu hi nga hi ya tirha kun'wana na kun'wana laha hi lava kona a ni tivi la ku twa n'wini nhlekani papa mina mpfukeli minjhani buti Pfukeli mani mina no twa ni ri na mavonelo yan'wani mani nkarhi wun'wani ya nga hambana na ya van'wani no twa ingaku lana hi ri Matsonga Vachangani a hi fane hi tshika ku blame tinxaka letin'wana hi ti blame hina hi ri hexe leswi swi endlaku ku ni vula leswi ku hava vukorhokeri lebyi byi nga sukaku hi le ka national byi endla byi ta ka province byi za byi fika ka local byi nga fikeli aka lava hi nga va rhuma ku va hi yimela hi va hlawuleli ku va hi yimela aka swilo swin'wana na swin'wana na loko ku tshika ku ta vukorhokeri lebyi byi ni thaku local hi voho a va fane va rhanga va byela lava nga kuma kumbe titender to toleteto tanihi hi xikombiso xa leswi a swi karhi swi haha kwala ka masikunyana ndzhaku swa vanhu lava nga tisiwaku ku va ta tirha mitirho leyi vaakatiko va Giyani va nga na vuswikoti aka swona i vanhu lava nga kuma titender ti tlha ti approve hi vanhu lava hi nga va qacha emugangeni leyi tshamaka ka yoho leswi vulaku ku instead ya ku hi blame vanhu lava a hi blameni vurhangeri sweswi a hi fane hina hi teka swilo leswi na vurhangeri bya hina byi tiva yini hi leswi swi nga ku endlekaleni eka muganga leyi hi tshamaka ka yona ni tsundzuka last year ni karhi mi vulavula na premier kokwalano va ringeta ku kombisa loko vaakatiko va ka Miningisi va karhi va rila hi mhaka ku leyi ku pfuriwa gede liya ya leyi ka vona ku tekiwe munhu wo huma ndhawini yin'wana a ta tirha va ringeta ku swi basisa premier va ku hava mutirhi loyi a nga ta suka hi le kule a ta tirha ntirho lowu vaakatiko va ndhawu yaleyo va nga kotaka ku tirha va kombisa leswaku ku nga va ntirho lowu vaakatiko va nga hava skills xa wona ene sweswo swi ta va swi rhange swi tivisiwa na community ku ka ntirho wa so hi ku mi hava hi ta huma hi ya handle hi lava vatirhi mara aka leswi no twa ku i ndlela ya exploita vatirhi va vatirhi va lava va ta tlhela va vuya ka Munghana Lonene va ku hi tirha a Giyani kumbe a health center yo karhi a hi le ku hakeliweni xiphiqo i ku va rhwaleliwa va nga trainangi na ntirho walowo loko i complain munhu a ku byela ku ni ku suserisiwana ni ku rhwala na mutha wa complain hi mhaka yini a va comply na vona aka mitirho leyi va yi tirhaka because a va trainiwangi vo fika va rhwaleliwa ku a hi fambeni mi ya tirha mara loko vo tholela ve le Giyani va swi tiva ku vo tala hi lava nga ta ta na ti-certificate ta ti-security leti va nga ta va traine tona ene va ta fanela ku hola mali ya leswi va nga traineliwa xiswona hi ti-security ta voho se i ndlela yo exploita vatirhi ku lava nga na titender mali leyi va yi kumaka va yi dya va nga hakeli vatirhi hi mfanelo se leswi a xi laveka aka vaakatiko a hi rhwaliseni vutihlamuleri aka loko ku ri swi humelela Mopani kumbe xana kwala Giyani kumbe mugangeni vaakatiko va lava hi tshamaka kona va hi rhangelaka a va rhwale vutihlamuleri loko ku ri tikhaselara swi karhi swi humelela ka vo hi tshika ku hi rasa hi mhaka ku vaVenda Mapeli ku ri hi ku maVenda na Mapeli loko swi fika mugangeni wa ka vona from ti-10 nga ke example leyi va ni tshama kona yi kona security company mara yi ta loko yi qacha through
ndhawu ezitha tanihiloko hi ri mugangeni wa ka hina hi ku na loko yi fike ya introduce-iwa mugangeni ku na tender leyi nga ta rindza bohol ku na tender leyi nga ta rindza xikolo se hi ta kombela vaakatiko va kwala kaya lava lavaka ntirho va ta tirha mara leswiya swa ku ta va se swi vula ku hi marito man'wana sweswi ni mi twa kahle kumbexani swa olova loko mi ri a hi nge mi le ka manghena purasini ku nga na hosi kumbe ku nga na ndhuna kambe loko mo va mi fane mi ta a Giyani a lokixini laya ti-A kumbe i mani a fanele ku a yimayima laya i ward councillor ya ndhawu liya loko ku ri ku le ti-A ku na ward councillor ya laha ku tshamiwa kona leswi vulaka ku loko ku fika tender meyara i ti-contacta na councillor ya ndhawu yaleyo a va kombisa ku sweswi ku ta va na ntirho wo karhi lava va nga na lunghele ra ku kuma tender a va bidi ku ta va na security loyi a yi winaku i nyikiwa swipimelo swa ku loko i wina tender leyi hi ta kombela u rhangisa vaakatiko for the sake ya ku developa ndhawu loko u nge yi develop ndhawu u karhi teka munhu so ri ku vula leswi a no va tribalist i teka munhu wa ka swikhukhuni a ta tirha security a Giyani munhu luya loko a hola i teka mali a ya developa laha a tshama koho se loko va lavula developa ndhawu i ku va vaakatiko va ndhawu yaleyo va karhi va tirha va kota ku ti akela tiyindlu va kota ku xava swilo va tlakusa mabindzu ya laha hi tshamaka koho xikombiso xo hetelela hi lexi hi ni nga yi twiseki loko mo languta a no lava ku ta kandziyela ngopfu emolweni wa hina wa Giyani vanhu lava va tirhaka laha molweni a hi vona vaakatiko va Giyani vaakatiko va Giyani va tirha makuleni hambi vo phikiza makulu ya lama nga tala kwanani kumbe lava tirhaka ka tishopo letiya to ka ti nga ri na muholo leya yi nga na ti-pay slip hi laha va yisiwa kona loko ku fanele ku ta timhaka ta le timolweni mitirho yi ta hi vanhu ve le handle nemetweni tlhelo ra rimani ku tlhokomaka ta mahungu khenseli tlhelo ra ri mi nga tana rona mikisero me we u ri yini a hi sunguleni hi bula na vandhawu le rihanyo andaka leswi mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi kwalomu ka dzana na 150 wa vaaki va tiko ra Afrika-Dzonga va vuyiseriwile haleni tikweni kusuka eMiddle East xiviko xa xiyenge xo lavisisa swihehlo swa matikhomelo yo biha hi maphorisa ku nga xiyenge xa IPD eka mhaka ya le purasini ra President Cyril Ramaphosa a xa ha xihundla nhloko ya xiyenge xo lwisana na vugevenga bya le henhla eGauteng Major General Richard Shibiri u ya eka khomixini ya madlanga mahungu xitalo laha ka awara liya ya 1 enhlikani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga voyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko ntsongo a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412-365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela hi mina makoma makhurupeti xipikara xa huvo endla milawu ya xifundzankulu xa Limpopo ndzi rhamba vaaki hinkwavo va xifundzankulu ku va xiphemu xa mbulavulo wa SOPA wa Premier Dr. Phophi Ramathuba i ravumune wa ti-5 Nyenyankulu eholweni ya Jack Waters Hall ePolokwane hi awara ya 10 namixo mbulavulo lowu wu ta haxiwa eka xitichi xa mahungu ya Parliament eka DSTV channel 408 xitichi swa Munghana Lonene FM Thobela FM na Phalaphala FM xikan'we na ka switichi swa radio ya vaaki exifundzenikulu na le ka swiyenge swa mabulo swo endla milawu Limpopo Legislature is your voice, use it. Irito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula 0860002543 na rindele ku
ku twa ku mulavuleri wa ndhawu le rihanyo va ri yini loko ha ha rindzele vona pfani twa wena ka 0860 002543 hi leti timhaka yi va ka hina ti pfuxe swivulavula swo tala ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta hi laha vatirhi va rindi va tele ngopfu i sector leyi tholaka vatirhi vo tala sector leya kambe vo xanisiwa va ndlisiwa leswi va ndlisiwa leswiya i ncini xi tsandzaka ku loko ku ve n'we mi la ku cinca khampani hi swivangelo sweswi mi cincaka hi swona mi tshika vatirhi mi tshika vatirhi leswaku loko mi la ku cinca khampani cincana vona a tshembi va nga va na xiphiqo xexo vatirhi van'wana va nge vi na xiphiqo ku fana na kwala ntirho ko ku cinca tikhampani to tala ngopfu kambe vatirhi lava va swa vurindzi hi tirhaka na vona ha ri na vona khale hi ri laha kusuka 2017 2007 ni ri laha va koho van'wana lava va n'wi va huma pension kwa va ka va cincana na tikhampani ta varindzi swi tsandza kwihi ku na n'we hi kona mi nga koho loko ku ve sweswiwani hi le tliliniki mi cinca khampani mi cinca khampani vatirhi mi va tshika handle ka loko ri ku na lava va nga lolohaku kumbe lava va swa endleka va yiva kumbe van'wana va na milandzu sweswo swo tani mi nga va susa kambe swi nge koteki ku mi tikuma mi kha mi ku hi mhaka ya ku namuntlha mi te mi kume khampani yintshwa yi fanele yi hlongola vanhu va ku jekajeka kaya hi mhaka yini se swi vula ku na vurindzi se i PWP hi leswaku loko hela malembe tin'hweti ta 12 swi herile a wa ha ringanelangi ku va nghena ka PWP ku ve PWP loko yi sunguriwa a yi tumbuluxeriwa leswaku yi letela vanhu yi va nyika vuswikoti lebyi va nga ta kota ku byi tirhisa ku ya mahlweni munhu a va n'wi letelanga nchumu mara se miri a nga ha tirhi kumbexani a hi sungula ni ti vutisa ku vanhu lava hi va vhotelaka ku nga van'watipolitiki xana hi vhotela vanhu lava nga na ku tsakela ka ku humelela ka hina tanihi rixaka ke kumbe hi vhotela van'watipolitiki lava va lavaka ku vona va ti vuyerisa so ku helela ka vhiki a ni ri kun'wana hala a xilungwini a Melrose Ark neni ya kuma ku vatirhi lava va nga va laha ma namukela mbulavuleri wa ndhawu le rihanyo tatana Neil Xikwambani ve le ka swin'wana ho lava ku va vutisa swivutiso swimbirhi swinharhu hi va chucha ivi hi twa ku hina hi ta sala hi ti vulavulela hi xa ku yini mahlweni Xikwambani hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM eka mbutati se xo tana va yingisela a khensa swinene vanhu a swi twisisa ku mi le ka xiyimo kambe na lexi xin'wana xiyimo lexi xi nga ni sindzisaka hi ze hi mi rhamba kahle ku le ku endlekeni ka yini ku hetele ku va na swiviko swa ku ongeti ku laveke na maphorisa ka tin'wana ta tisentara ta n'we tanihi ndhawu leya rihanyo kumbexana hi nyikeni xifaniso ku n'we tanihi hi rihanyo mi le ku voneni ka ku endleka yini okay lexi xi nga le ku endlekeni i ku loko tikontraka ta swa vurindzi ti thoriwa eka ndzawulo ti thoriwa hi tikontraka ta malembe manharhu kutani endzhaku ka malembe manharhu kontraka yi tlhelela eka tender laha ku navetisiwaku ivi ku phikizaniwa ku thoriwa tikhampani tin'wana so tikontraka leti kumaka mintirho leyi ya ku tisa vatirhi va swa vurindzi eswibedhlele na titliliniki va na vutihlamuleri hi xiheri bya ku thola vatirhi ndzawulo ya rihanyo a yi tholi vatirhi and ma-security kumbe varindzi eswibedhlele na titliliniki va nyika vukorhokeri bya vurindzi kambe a hi vatirhi va ndzawulo i vatirhi va tikhampani leti kambe lexi hi xi vonaka sweswi i ku vanhu lava nga tsana tikhampani leti ti fanele ti huma hi ti 28 ta February ku sungula tolo hi ti 1 ta March ku nghena tikhampani tintshwa vo tala va le ku aleleni ta kusuka eka swiyimo leswiya the understanding muhaxi i ku eka swiyimo swa mintirho kun'wana na kun'wana ku na vatirhi lava va nga thoriwa permanent ku na vanhu lava tirhaka tikontraka ku na vanhu lava va tirhaka ti-fixed terms swo taniya so ku ya hi matwisiselo ya hina leswaku tikhampani ti fanele ti kota ku hlamusela vatirhi lava tirhaka leswaku mi la for malembe manharhu loko malembe manharhu ya hela loko khampani leyin'wana yi nga ta nghena yi tsakela ku ya mahlweni na n'wina it's fine mara loko swa ku yi ta endla ti-interviews van'wani va nga tekiwi it should also be fine but hi vona situation eka tiphati tin'wana ta tiko laha vanhu va alelaka eka mintirho leyi yi nga ya tikontraka loko van'wani va fanele va nghena so hi swona swi vangaku hasahasa na mpfilumpfilu eka ti-community and ha swi twisisa hikuva nkayivelo wa mintirho eAfrika-Dzonga hi lowu wu nga tala swinene so hi yin'wana ya ti-problem leti hi nga langutani na tona sweswi tanihi ndzawulo
tanihi ndzawulo loko mi ka mi nyika tikontraka leti a mi ve ka ti-specifications ta n'wehe a mi ngheneleli ka ku vatirhi va fanele va kha va huma kwihi? A ku na nawu Afrika-Dzonga lowu garantiyaka ntirho ku ya hi laha munhu a humaka koxe hi laha hi fanele hi sungula kona. Xa vumbirhi xo sungula hileswaku swi against nawu sweleswo. Xa vumbirhi a hi swi koti ku dictatela tikhampani leswaku a ti tholi va mani va le kwini ti nga tholi va mani va le kwini. Leswi swi ta endla leswaku hi tsandzeka ku tiyisisa leswaku tikhampani ti tirha hi xiheri. Ni nge ni nyika xikombiso. Loko ho tisa mathebula security eNkhensani hi ta hi ku he mathebula xikolokolo thola vanhu va la section A kumbe va la ti-E and then in date u endla tani. Loko u tsandzeka ku endla leswi u fanele ku swi endla ku va na ti-problem ta security, you will come back and say ni tsandzekisa hi vanhu lava mi nga te ni va thola. Loko a ni lo tisa vanhu lava a ni ta va ni kume vanhu va vuswikoti byo antswa, such things. So a hi koti ku nghenelela laha hikuva hi lava leswaku tikhampani ti hi nyika vukorhokeri lebyi hetisekeke. So loko tikhampani ti ta na vatirhi ku suka maybe laha ti humaka kona, nkarhi wun'wana ku na tikhampani leti sukaka tindhawu ta le Mopani for instance vo Tzaneen ti tirhelaka a Venda, ti suka na vanhu va le Tzaneen ti ya na vo Venda. It's because probably vanhu lava va vatirhi lava va tivaka va va tshembaka va nga tirhi. Loko ku ri na khampani nkarhi wun'wana yi suka ku Venda yi ta na vanhu a Tzaneen kumbe a Giyani, it's because of that. Again lexi hi lavaka ku xi kombisa tanihi ndzawulo i ku a hi believe ka ku ku na vanhu lava fanele va nga tirhi tindhawini to karhi hikuva va vulavula ririmi ro karhi. A ku na Mutsonga laha faneleke a siveriwa ku tirha anywhere laha tikweni, ni nga vulavuli la Limpopo ntsena. Mutsonga a nga ya a va security. Ku na Matsonga vo tala va nga ma-security a North West, a Joni na Mpumalanga and everywhere else. Ku na vaVenda vo tala lava nga na va fanele va tirhaka outside the province and outside Venda. Ku na Vapedi vo tala va tirhaka outside Capricorn na Sekhukhune, van'wana va tirha a Northern Cape and so on. Loko ho za hi pfumelela ku va na dictation ya ku munhu u fanele a tirha hikuva a vulavula ririmi ra laha a tirhelaka kona, hi ta va na problem because in the next time ku ta va mhaka ya mathicara vaongori na yini. So swi against nawu sweleswo. Munhu u fanele a asesiwa ku ya hi vuswikoti lebyi a nga na byona ivi a thoriwa ku ya hi swona. So leswiya swo tala swa ku complain ya ku no i mhaka ku na vanhu va nga ta hi bazi va suka va ri Venda va ta Nkhensani kumbe va ene loko so swi twana swa ku ku na vanhu va nga suka Nkowankowa va ya eVenda, ku na vanhu lava nga suka eWaterberg va le Sekhukhune. Swi endla ku swi nga olovi because hi fanele vanhu loko sweswi no kuma ntirho eVenda ni fanele ni va free ku ya tirha le tanihi muaki wa Afrika-Dzonga. Loko no kuma ntirho eJenfest ni fanele ni va free. Ku na vanhu vo tala lava tirhelaka in all those kind of places based ka ku va kume mintirho. So leyi nga le ku endlekeni sweswi a hi leyi hi tshembaka yi fanele yi endleka although ku ri na xitarateni xa mintirho etikweni. Ku na van'wani va hehlaku ku tshame ku vulavuriwa hi timhaka teti ta ku swi va swi nga vulavuli ku mi teka munhu loyi a nga kotaka ku tirha ka mavalani mi tisa munhu a suka kun'wana ku ve loyi a nga kota ku swi tirha a ri koka mavalani i koho. Loko kwalano a ni tivi ku swi va swi kha swi fika kwihi, kasi yin'wana leyi muyingiseri wun'wana a nga nghena a vulavula hi yona i ku na lava xikongomelo xa n'wina loko mi ku under ka 3 years mi ndla tender mi va mi kha mi lava ku fikelela yini loko ku ve ku na leti tikhampani lembe na lembe ti kumeka ku ti ri koho ti nga humi? Look, mhaka ya tender ku tirha leswi vulaka competitive bidding kumbe ku tirha i competition ya van'watikontraka ku va na swilaveko swo karhi leswi vulaka ku tanihi ndzawulo hi lava khampani yi va yi ri na leswi na leswi na leswi yi kota ku endla leswi na leswi na leswi na leswi. Van'wani va nga va qualify probably ku ya hi la mi vulaka ku they've been in the system and nkarhi wun'wana se va mita ti-criteria ku probably ku nga va swivangelo swi endla ku va vuyelela minkarhi yin'wana. Loko swi ta ka mhaka ya ku munhu loyi a tshamaka endhawini yo karhi a nga tirha ntirho wolowo, na ku mi nyika example yin'wana hi leswi part of the service level agreement leyi vonaka nga ku yi fanele yi tirhisiwa i rotation ya vatirhi. Ku security va fanekele ku rotate from time to time ku tisa matirhelo lama ya nga hetiseka. Suppose munhu a thoriwa because u tshama ka exikukwana clinic, ivi rotation yi n'wi yisa eka Mamayila hi mhaka ku khampani ya yina nkarhi wun'wana yi rindza swin'wana eka Mamayila, maybe yi rindza swikolo ka Mamayila, ivi a fanekele a yisiwa ka Mamayila. Vanhu va ka Mamayila va fanele va fika va n'wi tlherisa hi mhaka ku u huma ka xikukwana.
so a swi practical leswaku vanhu va fanele va thoriwa ku ya hi ku va huma kwini a ku langutisiwe mhaka ya competence and leswi a swi hlohlotela swinene ka tikhampani ku although 100% yi le ka n'wina loko mi swi kota although we can't dictate loko mi swi kota langutani eka swilo sweswelo mara a hi na matimba ya ku dictate because emaheteleni ya siku hi fane hi inana a service level agreement but also hi nge vi vonaki tanihi ndzawulo leyi hlohlotelaka discrimination ya vanhu vo karhi van'wana mi nga mi nyika xikombiso hi timayini ku na vanhu lava va humaka ka Malamulele for instance vo n'wi tiva ka tirha mayini Bekasfort a nga lo dyondzela wo va munhu loyi a nga tirha mi bango ba pik emayini ku na vanhu va le Bekasfort lava nga tirheki lava nga baku pik emayini a yi saying ku vanhu lava va fanele va vuya va tlhelela ka Malamulele ku ta nghena vanhu ku tirha ku na ti-process leti tirhaka kusuka ku nghenisa vanhu ntirhweni so hi nge wini nyimpi leyi ku na vanhu lava va tirhelaka maybe ka swa va humaku kun'wanyana va tirhelaka ka swa tourism maybe no nyika xikombiso ku na tindhawu to fana na va Hoedspruit i ndhawu ya tourism ene swi koho swivulavulo leswaku because vanhu va huma va ri abush kambe ku na ku hambana xikwambani ka ku munhu a suka a famba a ya ku maketeni ivi a fika a kuma ntirho na ku va munhu a rhwariwa a yisiwa ku a ya tirhela ku fana na sweswiwani loko sweswiwani ko va vanhu va ku veli ku yini va lava mintirho ivi va thoriwa ku fana mina ni nga ta ka munghana ni ta thoriwa kumbe munhu a ya Bekasfort a ya ba piki kambe mi kuma i koho kwala Bekasfort a nga ba piki kambe a nga yanga ya maketa kambe ku na leswiya swa ku va vanhu va rhwariwa kunene swi tiveka ku hi mhaka ku khampani leyi se ya xikwambani yi ta famba na vanhu lava va ya tirha aka Ambebule kumbe kwala ma nga ta va ya tirha kona mi ri yini mhaka leyi nkarhi wun'wana ku nga va mhaka ya ti-limitations muhaxi mhaka ku swi nga endleka u kuma ku loko swi ta ka mhaka ya a ni vulavule tikhampani ti-portability loko swi ta ka mhaka ya vunavutisi na vatholelo swi nga endleka u kuma ku khampani ya wena yi le nkowankowa ni nyika xikombiso nkarhi wun'wana xinavetiso xa wena xi fikelela vanhu lava va nga layani u lava ma-security because u kume ivi u va interviewer ivi lava pasaka va pasa and nkarhi wun'wana u kuma ku un'wana a nga va nkarhi wun'wana huma ka Mjaji un'wana huma mara hi mhaka ku u te na wehe ku huma nkonko it's as if vanhu lava va huma nkonko because loko u ta na vo it's because u endle recruitment process so ku nga va mhaka ya ku hangalaka ka because tikhampani ti tirhisa competitive process a ti bohiwa hi nawu ku endla mintirho ya ku recruiter competitively ku va ku navetisiwa vanhu va apply va nga swikombiso and swin'wana swinavetiso a swi karhi swi vonaka kwala ka social media ka tikhampani a swi koti ku advertise ka social media so tikhampani ta security nkarhi wun'wana swi nga endleka u kuma ku a ti fani na ndzawulo laha loko mi kuma ku ku advertisiwa ku national and whatnot swi nga endleka vo advertiser from around where they are staying kumbe around ti-area teteletiya and then u kota ku because u le Giyani u kuma vanhu around Greater Giyani loko u va famba va fika eLiphebani for instance swi tikomba nga ku i vanhu lava va ngo lo ta va rhwariwile ku ve va lo recruitiwa through process ku va ku va kumekele ka ndhawu yo karhi so ku na ti-dynamics to ku fana na ma-recruitelo ya hambani ku fana na leswi va nge ku na no mi nyika xikombiso ku va sweswi va swi lava ti-labour brokers la ntirhweni ku na tikhampani leti lavelaku vanhu mintirho ti-advertiser kwala ti-advertiser koho ivi tikhampani to fika ti ku no hi lava munhu wa ku endla kofi va swi kota ku va va lava munhu ku ya hi leswi va swi kotisa swona ivi va tisa munhu mu n'wi vona a ri koho kwala khampani na ri ku tirheni I'm not saying I'm promoting this no ringeta ku nyika xikombiso swa swin'wana swa swilo swi nga endla ku swi za swi fikelela laha hi nga fikelela kona ku nga va swosweleswo masho ku na leyiwani ke leyi ni lava ku yi basisa before niya ku na leyi nga famba nkarhi wo leha emoyeni ene na swi tiva ku swi nga endleka mi lava ku yi kuma nkarhi wun'wana mi nga inani i issue ya ku ku na mavariviri la nga niki na ntiyiso ku problem i ku thoriwa tikhampani ta le Venda ku kuma mintirho leyi ene swi vona la ka social media vanhu va karhi va tsala because ku na ku antagoniziwa ka vanhu lava va taka va huma va ri Venda masha na ku mi byela ku it's not true ku tikhampani leti humaku eVenda ti dominate at least na 66 ya tikhampani majority ya tikhampani letiya ti nga laha ti huma ti ri eCapricorn ku ya hi analysis leyi nga va na yona of course ti koho tikhampani leti humaku ti ri aVenda because in general ivi ku va na Mopani landzeleka eka Ravi3 ku na tikhampani leti sukaka eMopani you know around Tzaneen around Giyani and Kwini ti tirhelaka outside I think yin'wana leyi yi tumbukaka ku na leyi tirhelaka matlhelo ya le Venda so swirilo
swa fana na hala kun'wana because lava va hala Giyani va ri la hi Mavenda, lava hala Venda va ri la hi Vatsonga, lava hala ka Sekhukhune va ri la hi Vavenda na Vatsonga, swi taniya. So i nkingha leyi hi nga na ya ku langutana ku ya hi ririmi leri rilaka, ene swi fanekelanga swi va tani. A ni fanekelanga munhu a tikeleka loko a fana a ku na ndhawu leyi ku nga ndhawu ya Vatsonga, ku nga ndhawu ya Vavenda, ku nga ndhawu ya Vasotho. I Limpopo ya vanhu hinkwavo lava opportunities ti fanele ti hi pfulekela equitably hinkwerhu ka hina. So leswi swa ku tikhampani ta Vavenda, it's not true. Ku na tikhampani ta ku huma Vembe, a ni la vulavula hi Venda because Venda i language. Ku na tikhampani ti huma ku Vembe, ku na tikhampani ti huma ku Capricorn, ku na tikhampani ti huma ku Mopani, ku na tikhampani ti huma ku Sekhukhune. The problem i ku vanhu va le Mopani loko va protesta as if a ku na tikhampani ti huma hala ti tirhela kun'wana. Vanhu va le Sekhukhune loko va protesta as if a ku na tikhampani ta ka Sekhukhune leti nga teka vanhu ka Sekhukhune ti va yisa tindhawini tin'wana. Vun'wana ni karhi ni nyika xikombiso ku loko wo ya eChilidzini for instance, khampani leyi rindzaka eChilidzini hospital yi huma outside Vembe area ene vanhu ma-security yo tala ya nga laha ya vulavula Xipedi. Va nga ni fakazela vanhu lava nga ya eChilidzini. So that should not be a problem because hi le Limpopo, hi le Afrika-Dzonga. Ni kombela ku hundzisa 45 wa second. Lexi ni nga sala na xona ku na nxaxamelo wa tikhampani leti mi vulavulaka hi tona. A ni tivi ku xi na vuntiyiso ku fika kwihi, kambe ni ta mi byela hi swona endzhaku ka lexi. A swi khataleki leswaku rhumeriwe ka CCMA, xiphiqo xa makheniki, nxaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki. Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo. Tipholisi ta hina ta fikeleleka, naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe. Hi yimele milandzu ya vaaki, vugevenga na vatirhi. Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku. Naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili. SMS munghana ku ya eka 43971, yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Sweswo mi ngisera umngena lona FM na ngara Africa wa vulavula hi ku haxela wona Twix kusuka studio 2A ile Polokwane. Ni vulavula na mvulavuri wa Ndeo le rihanyo tatana Nel Xikwama lava na vo va nge le ku tsutsumeleni kun'wana vongolo swantshwa hi ta basisa ka vula hinkwerhu fane hi tirha la tikweni le ra hina hinkwaro hi ndlela leyo. Xikwama ni na nxaxamelo wun'wana la wu ngeri wu huma ka National Bargaining Council for the Private Security Sector. Wu xaxamete tikhampani letin'we ku hehliwaku kun'we mi ti thorile kambe tin'wana ti ri not in good standing sweswa swa ku taniya. Mi va mi fike njhani ka ku va kumbexana a yi na ntiyiso list leyi? Okay, na ku yila ka hi ndlela leyi. Xo sungula ka mhaka leya ni yi veka district ya ku na tikhampani ta le kwini, vayingiseri va fanele va swi twisisa nakambe leswaku mhaka ya district kumbe ti-region ku khampani yi huma kwini a hi criteria leyi tirhisaka ku choose khampani. Loko tendera yi advertise ma Afrika-Dzonga hinkwawo. That's why eka tilist ta tikhampani letiya ku na tikhampani leti humaka Mpumalanga, ku na tikhampani leti humaka eJoni, ePitori, swo swa ku tana because bid yi advertisiwe. So a ku langutiwi ku wa le kwini wa le as long u qualify ya hi list ya ti-criteria leti nga vekiwa. A ni la ku hundzisa sweswo leswo. Xa vumbirhi loko mi teka xivutiso lexi mhaka ya process ya ku evaluator mina ni nyika xikombiso xo olova hi ndlela leyi. I n'wi Pet Khalanga mi aplayela ntirho wa vudriver eka khampani yo karhi ne closing date i ti 28 ta February ku laveka license ane loko closing date yi fika license ya n'wehe yi tsariwe ku expire hi ti 15 ta March ne ivi ku ya tshamiwa for shortlisting hi ti 10 ta March ivi process yi famba. Loko mi shortlistiwa mi nge disqualify ku va license ya n'wehe yi expire hi ti 15 ta March. Hi nkarhi lowu mi nga shortlistiwa hi wona license ya n'wehe a ya ha ri valid. Ma twisisa leswi vula ku mi nga ha ya mi nga ha ya mi ya yi leswiwani. So mhaka ya compliance it's a moving target in some instances. A ni la ku hlamulela specific company mara ni la ku mi nyika single possibility ya ku swa koteka ku loko va busy hi ti-evaluation na ti-adjudication mi ma ku those companies were 100% compliant mara compliance a yi permanent. Compliance yi renewa from time to time. Mi nga kuma ku after loko evaluation na adjudication yi hundzile swin'wana swa ti-compliance swi
swi expirile va boheka ku ya renew, and you might find that even now nkarhi wun'wani va at least leyi nga yi khoma already se yi rectifyiwile because issue ya compliance swi fana na license ya xibamu kumbe license ya yini swa expire swilo leswiya, and minkarhi yin'wana swi fanele swi renewiwa. So ku na ti-dynamics teleto leti vanhu va fanele va ti twisisa. A ko va issue ngopfu mhaka ya compliance as long as ku ri swilo leswi swi cinciwa. I hope xikombiso lexi ni nga xi nyika driver's license na ntirho xi kota ku mi nyika xifaniso xa leswi mi nga ta ku tshama. I ntiyiso ngopfu ku swi tshama swi kha swi cincacinca swi nga cincacinca kwala na sweswi loko ni tshamela a ni ri Gauteng ni tiva ni ri hava thikithi kambe swi nga endleka ku ri na rin'wana thikithi ri nga ni bara speed trap leri ra ha ri ku ndleleni leri kumbexana endzhaku ka nkarhi ri nga vuya ku ri komba ku khalanga nga comply i na mathikithi yo tala ku ri namuntlha a ni ma tivi sweswo kambe tanihi ndzawulo mi ta hetisisa ku yini loko hi kha hi hetisela xikwambani ku ndlela ku va na ntshamiseko hi ku anakeni risimu leri a hi ro sungula mina n'we hi ri yimbelela kambe ku ndlela ku hi dyondzisana na rixaka ku ya emahlweni kumbe vatwa kumbe ku na swin'wana va nga mi tshembiku hi swona xikwambani hi ku vona ka n'wina. No, Mohashi, ku na ti-dynamics timbirhi laha leti mi fanele mi ti twisisa. A ko va mhaka ngopfu ntsena ya vanhu lava va rilelaku mintirho. At the bottom of it ku na tikhampani leti kuma ku a ti apulayile mintirho leya hi ti-contract a ti kumangi, so va ringeta ku khota hasa ku maybe swi tlhelela ndzhaku kumbe yini kumbe, and that's not how it works. Loko ku apply madzanadzana tikhampani ku laveka 68 a ku na ndlela yin'wana, ku na lava nga ta ka va nga humeleli na le swikolweni hambi va mi pasile hinkwenu khale ku ri nga va khomaku number 1 number 2 number 3 loko mo va mi ni 100 swi swa fika ka number 100 hi leswi swi tirhisaka xiswona. A ku na siku leri ku nga ta fika ku ve leswaku hi mhaka ku apply 300 wa tikhampani a hi tekeni 300 ku ve ku laveka 68 ntsena. So leswi xo sungula hi fanekele hi swi twisisa, ku na tendency leyi nga koho leyi fanele yi langutisiwa loko swi teka mhaka ya matirhelo ya mfumo. A ku na thendara ya mfumo leyi ti kombaku yi adjudicatiwa yi pasa yi hundza ku va na ku miyela hi mhaka ku it seems as if un'wana un'wana u na entitlement and leswi swi nga twisisekaku because mfumo i mfumo wa vanhu. Mi swi langutaka ku na swilo swo fana ti-feeding scheme swo swi hi teka mhaka ya ti-perishable na yini na tinani ku to va pongo leri fanaka, i swilo swo sungula. Swilo swa mbirhi hi leswi hi faneke hi va firm ka swona tanihi rixaka ngopfungopfu. Loko ni vulavula rixaka a ni vulavuli hi Vatsonga, a ni vulavuli hi Vavenda, a ni vulavuli hi Vapedi, a ni vulavuli hi Vaxhosa, ni vulavula hi ma-Afrika-Dzonga. Hi fanele hi va clear ku swilo swo fana na mintirho swi based eka competition swa computeriwa, and of course minkarhi yin'wana swi ta endleka ku va na lava nga humeleriki ka nkarhi wun'wana va nga ta humelela nkarhi yin'wana. Kambe van'wani va ta dya ku fika rini loko ku langutiwa lava va nga humiki xikwama ku hehliwa ku na lava va ngo forever i ti-ancestor ta le ka tithendara letiwa. Look, unfortunately loko ku hela ni nga vula ku a ku na criteria yinge leyi nge munhu kosa a nghenile la a ku na nawu lowu nge because munhu a nghenile la swi nga ngheni up until na mfumo wu pasa na wolowo. Loko munhu a qualify this year loko a vuya next year a va a qualify a endle swilo hinkwaswo i to hundza swi va hi ndlela yeleyo. Unfortunately kwalaho a ku na lexi hi nga kotaka ku xi endla Mahashi. Ya hayi yana ni mahlweni na nyari xikwambani hina hi khensile ku va mi temi ta bula na hina. Inkomo swo hetelela ni ringeta ku lava ku kombela ka vaakatiko ku a hi ringeteni ku sapota migingiriko hi leyi ya varindzi lava taka etindhawini ta ke ngopfungopfu tihosi na makhanselara hikuva lexikulu lexi nga languteka leswaku swibedhlele na titliliniki ku va na ntshamiseko mintirho migingiriko ya ku phakela vukorhokeri bya rihanyo yi kota ku ya emahlweni. Hi yo mhaka koheleyo hikuva swo tala swi nga va swi ri kule ku ri na leswi nga kotaka ku swi lunghisa ka nkarhi wa sweswi. Na metwe xikwambani khensile swinene nkarhi wun'we ku dya ku engeta. Inkomo. I can't. Sweswo va ka yini ni le ku yi languteni kumbexani ku na leswi mi nga hi byeli ku n'wina tanihi rixaka ko hi fane hi endlisa ku yini ni mo Afrika-Dzonga a ni ali humaka manghena purasini kambe ni mo Afrika-Dzonga. Ku na loyi a nga vulaka ku mina ni tshame ni aleliwa ku ya tirha a Thohoyandou kumbe munhu a vula ku mina ni tshame ni aleliwa ku ya tirha a Giyani i kona. Se hikokwalaho ka yini loko ku ta munhu wele kun'wana a ta kwala n'we mi nga koho mi ta fanele mi vilela a mi tweni i va ni sungula hi bula na Professor Themba Sono ivi kusuka kona hi bula na kulukumba Musa Chavani hi lava ku bula na vona laha hi langutaka timhaka ta
ndhawu leya xikaya leyi na yi nge le ku vilerisiweni hikuva swin'wana swa switirhi swi nga tirhisiwi kahle se i mhaka leyi nga ta yi languta kambe ke hi nga siya mahungwini a hi tekeni lo mingiseri nhleka ahee minjhani botete buta mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile a kenza hayi va twile xikwambani ne endlovu la xitaseni kambe loko mi ku hi va twile xikwambani mi vula n'wina na mani mi nge ni va twile xikwambani yana na mahlweni ya va twile xikwambani okay rekaku ayi ale va fiki va teka loko va lava 20 at least a va teki 10 va la kaya va teka 10 va ta na vona va suka le kule hi mhaka yini hi mhaka yini hi ku matirhiselo ma kona mina ni un'wana wa lava ni nga tshama ni tlherisiwa tikweni ro karhi va ku no hi nge ku tholi mhaka ya ku ri ku na vanhu va laha tikweni va tlhe va yimayima vanhu ni tlherile ha tirhana ma swi vona se loko va ta hala masayiti ya hina hi endlela ku a hi xerheni mitirhi leyiwani va suka le kule hi xerha ma swi vona se hi ku tsakela ka n'wina miri a ku vi na mpimo wo karhi swi tiveka ku okay loko ve mi ta lava vatirhi va 10 nhlayo ya 5 kumbe 6 kumbe yini va fanele va huma kwala lava n'wana va tikunene hi swo mbula ku swona i mhaka ya kahle nguya leyo hi tlhe hi fika hi khomana kahle hi tirha kahle na vona hi na problem mara ku nge ti 20 va fika va nghena va ri voxe loko va offer va ya makaya va dya mali ya vona leyikulu no a hi xerheni mitirho n'wina mi ka vi hindza hi xitarata mi nga ri ku tirheni hi nga ri ku tirheni ni hana xiko le ku hluphekeni ende va lava kulukumba hi vona va nga na tithendara te ti nga humeki loko mo ti lavisisa botep mi ta swi kuma ku ta vona va lava nge le henhla va lava hi chava ku vula mavito ya vona ma swi vona mi va la henhla mi vula yini mi vula ku yini va lava fambisaka tiko mi vula yini va la henhla va lava fambisaka tiko ku na maheveheve ya van'wani kwala va kona ka ku fana liya ya security that's why mi kuma ku tin'wana tikhampani a ti humi hi mhaka mani u rhangisi ndisa ya yena leyi kumbe n'wana hani a ta hi site leriya a khoma thendera liya ha ri ku tirheni hi na vumbhoni bya sweswo ha swi tiva mara ku hava langu ta ripota ko ku swi ta endla mara n'wina hi ku munhu a ni mi chava ku swi vula sweswi loko a ma vula mi kuma yi vona leyi mani i rhangise mani ku a kota ku ndama a swi ta hi pfuna hi ta ya kun'wana hi khedzele vatirhi va lava botpepe va ku ri boss ya laha hina hi chumu ni mani a nga muyimeri wa soso loko mi n'wi cheka ni kuma ku munhu yaloyo le henhla mi ta endla yini va tlhe va mi byela vatirhi va lavaya enko a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we nhleka hi rito eka lava va ri pfumalaka afrika wa vulavula sweswo mingisero munghana lona FM makomandela la ku ta twa ku n'we mi nga tirhisa ti-voice note mi famba hi tlhelo rihi kusuka kwalano hi ya amukela Professor Themba Sono rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi botpet na ncindana sweswi mi ngo xikongomela a hi ku duma a munhu va xikaravetso me lexi na xi vulaka i ku a ni vasoli vanhu lava nga tholiwa endhawini yo karhi va kha va huma maybe ka ndhawu yo karhi swi leswi suka laha mo nyika xikombiso kwalaya ka sweswi nga ndeka Giyani swi suka laha ku nikiwa tender ku na munhu a nga nikiwa tender munhu loyi a ri muhlovo wo karhi ivi a ya thola vanhu va ka vona vanhu lava nga tholiwa vana nandza ku na munhu a nga nikiwa tender a ri muhlovo wo karhi a nga byeli munhu kwala Giyani ku hi ta thola rindzimi a ya tholela kwihi kun'wana kwele ka muhlovo wa ka vona so leswi a hi timhaka ta kumbexani na loko munhu o suka Giyani a ya a maybe ka mo nyika xikombiso hi le Polokwane la ku nga tala vapili a ya lava ntirho a nge aleliwi kumbe a suka Giyani a ya Venda or ka Malamele a ya Venda a nge aleliwi kambe CV ya state laya va vula va ku faka na address a nge aleliwi kambe CV yi to vekiwa tlhelo ku thoriwa lava nga laya kusuhana a nge pfuka aleliwi ma twisisi ai mona heta kwala Botpet nhlekani lonene ka n'wina Botpet na muhumelerisi tatani vasini kwalano Botpet tatana xikwambani i spin doctor lexi nga riki na ntiyiso and va tikomba ku ri vhele va vulavula ndzawulo faneke va meka sure ku ri va yi defenda tindlela hinkwato question a ri simple Botpet i ku why khampani yin'we kuma tithendara nkarhi na nkarhi ku ri yo hi ri one and va hlamuserile kahle ku ri no
tiko leri faneke hi share hinkwerhu ka hina i ra hina faneke hi share leswi nga ndzeni ka rona mara swi tikomba swi languteka nga ri vona va lava ku disa khampani yin'we nkarhi na nkarhi swi komba yini ku na ti-payb ku na ti-kickbacks kwalana swi kanakanisi ma vona hi nga zi pfariwa matihlo ni loko swi voneni question ya ku ri why faneke ku nyikiwa tikhampani tin'we mavito thendara nkarhi na nkarhi tikhampani tin'wana ti ri kona you can see the Buddpet corruption ntsena Ahe Buddpet hayi mina swi tshame swi ni endlekele Buddpet ya ni apply kahle ni khe ni suka ni ri kona la Joburg ni ku ni ya kwini a Modubi power station ni ya tirhela under Eskom misa luyani ni khome interview ka panel ya vanhu va 2 from there ni endla interview ni heta last question leyi a nga ni vutisa yona u ni vutise ku ri u tswaleliwe kwini mina ni vuye ni hlamala too much because na vona ku ri that question is not a yi hlangani na interview ni hetelela ni hume hi ndlela yaleyo va tlhela va ni vitana ka induction ya kona va ni vitana ka induction after that va nghenisa munhu wa vona mina va ni disha out katika kambe hi ri munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela sweswo mixero munghana lonene FM hi mpfhuka eka ku hela loko ka vhiki ku pfuke hoyi yikulu endzhaku loko America na Israel va hlasele Iran leswi nga veka ku nxungeto ka ikhonomi ya matiko ya misava ku katsa na kwala hina hi nga ko swipetrola leswiya hi swi xava ku chipa swi nga hetelela swi ya durha hi ndlela yaleyo ku na risimu rin'wana va ku siya ya Jerusalem siya risimu leriya a ri lava ku fikelela yini loko ku ve ku na hoyi leyi nga ka yona sweswi hi ndlela yaleyo a hi amukeleni mutivi wa timhaka ta matiko mambe Professor Themba Sono hi bula na vona ka mhaka leyi hi ku bona hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Prof Donald Trump loko a hlawuriwa tanihi president wa America i teri i lava ku endla ku America yi va ya xiyimo xa le henhla naso i lava ku languta ku rhangisa America ntsena swilo leswi swi nga le ku endlekeni nyakanyaka Prof n'wina mi le ku voneni ka yini well xo sungula munhu loyi u na mavunwa ngopfu u hemba ngopfu lexi xi humaka non'weni wa ku hayi lexi u nga xi tshemba hikuva ni u tele mina ni lava ku susa Joe Biden a vo president hikuva ni u ta tisa nyimpi na huwa misava hinkwayo ako mina ni ya sivela nyimpi ya Russia na Ukraine nga teka mavhiki mambirhi ntsena i va ni swa ni herisile kambe hi munhu loyi a nga endla xilo lexi va nge hi board of peace ku ri na United Nations a endla xo xa board of peace so swo ti komba ta ku ri loyi hayi loyi a lava ku fambisa swilo hi nawu so hi ta yimela ku vona hi n'hweti ya November lembe leri loko ku va na ku hlawula ka midterm elections loko vanhu vakwe vo ngo hluriwa va ma-Republican va ngo hluriwa America tshemba ku ri Congress ya America yi ta va se yi kumile matimba ku munhu loyi wa onha misava hikuva ni vona ni sweswi ku tirhisana na xigevenga xa le Israel va nge Benjamin Netanyahu a va lava ku hlasela Iran ntsena va lava ku susa mfumo hinkwayo leyi ya ma-Arab leyi nga ku a yi pfumelangi na ka xa le Israel va nge Benjamin Netanyahu a va lava ku hlasela Iran ntsena va lava ku susa mfumo hinkwayo leyi ya ma-Arab leyi
ngaku a yi pfumelangi na ku ri Israel kumbe Amerika yi endla leswi swi rhandzaka hikuva sweswi ke Iran manjeni ke namuntlha yi endla yini yi hlasela wo Kuwait yi hlasela wo United Arab Emirates yi hlasela wo Jordan and manje Iran yi a ri hlaseli vo Jordan na vo Kuwait na vo United Arab Emirates ne hlasela la ku nga na military bases ta America na ta Israel hikuva hi wona vo loko na hina la leswi Donald Trump na Netanyahu va swi endlaku a swi le nawini na switshangulana a swi le nawini hi leswi manjeni misava yi fanele ku va yi vona ku ri ku na swigevenga swimbirhi leswi onhaka tiko hi Benjamin Netanyahu na Donald Trump. Kuve mhaka nkulu ku lweriwa yini prof hi ku leswi ku vulavuriwaka hi matlhari ya nuclear va Iran va kha va ku a hi veneni na mbulavurisano kahle ku tsandza yini ku tshamiseka ku nga vangi na tinyimpi leti kumbe a lava ku cinca mfumo. No, a ku na swa tinyimpi ta nuclear va lava ku cinca mfumo wa Iran ku fana loko va lava ku cinca mfumo wa Venezuela ku fana loko va cincile mfumo wa Iraq ku fana loko va cincile mfumo wa Libya sweswi va tlhela loko va heta la Iran Donald Trump u lava ku teka Cuba ku yi va ehansi ka America so mamona hi munhu loyi a hanyaku hi nyimpi ku fana na munghana wakwe Netanyahu va hanya hi nyimpi sweswi swi manjeni u ri Cuba a yi fanelangi ku ri yi tifuma u ri Iran loko hi hlasela yi nga hoxi matlhari ya yona yi nga retaliate hikuva ni ta va vavisa hinkwato va dlayile vana vo hundza 100 exikolweni Israel na America va dlayile vanhu vo hundza 100 a Iran ku dlayela yini vana va nga le xikolweni kambe hi leswi Israel a yi swi endla a Gaza hi leswi Israel a yi swi endla a West Bank hi leswi Israel yi swi endlaku a Lebanon so manjeni va lava ku endla tani ke ku ri Iran yi nga kaneti nchumu lexi America na Israel va rhandza ku swi endla hi mfumo wa vugevenga a ka ha ri na lexi hi malembe lawa hinda a hi swi vitana international law sweswo a swa ha ri kona sweswo hikuva ni hi nawu wa vugevenga ntsena and wu tirhisa hi Donald Trump na Benjamin Netanyahu manjeni na vo Britain na vo Canada sweswo va lava ku xava vunghana ka Donald Trump hikuva ni Britain se yi pfumerile ku ri America yi nga tirhisa ti-base ta Britain loko va lava ku hlasela Iran Canada na yona yi lava ku tsakisa Donald Trump yima na wena Donald Trump leswi swi endlaku a Iran kambe a yi swa nawu leswi wu gevenga ntsena leswi kambe loko va languta matimu prof ya matiko lama ma nga hlaseriwa ku hela mi nga ma xaxametaka koho va Iraq malembe ndzhaku sweswo a ma heteleli ma tshamiseka matiko yalawa ma vhe ma hlangahlanganana nini leswi swi vulaka ku na kwala Iran hi nga hetelela hi hlangana na swona kambe mi nga se ni hlamula prof yima ni sungula ni basisa leswi. Xipikara xa huvo yo endla milawu xa xifundankulu xa Mpumalanga manana Makhosazane Masilela u tivisa hi ku pfuriwa ximfumo migingiriko ya huvo yo endla milawu ya vunkombo xikan'we na mbulavulo wa Premier Mandla Ndlovu SOPA ntirho lowu wa lembe na lembe wu ta va kona hi Ravumune-5 Nyenyankulu lembe ra 2026 hi awara ya 10 nimixo eRiverside Government Complex Boba Building eLegislature Chamber ntirho lowu wu ta haxiwa thwi eka switichi swa Munghana Lonene FM Ligwalagwala FM Ikwekwezi FM switichi swa radio swa vaaki exifuneninkulu na le ka swiyenge swa mabulo swa huvo yo endla milawu nhlokomhaka ya mbulavulo wa nan'waka hi leyi ngeyi making a follow up on government commitments rungula leri ri tisiwa ka n'wina hi huvo yo endla milawu ya xifundankulu xa Mpumalanga. Hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula na ku ya Afrika wa vulavula hi tlheleni ka prof a hi yeni mahlweni
mi vona yini la hi ku loko America yi ze yi nghena ka tiko ro karhi ri va ri hlangana na Sudan, Lebanon ya leyi mi vulavulaka yona, Iraq, matiko lama ma havangi na ntshamiseko ku sukuseka? a va lava ku va na ntshamiseko, va to va la ku endla yini? Va la ku veka ti-military bases ta America na Israel ka tindhawu leti hinkwato. So loko sweswi va hlula Iran va ta lava ku veka ti-bases kwalaho, va lava yini? A ni ri manjeni va ri hi susile manjeni Iran, hi susile ka Russia na China na North Korea. So manje ku ta va ku sele matiko manharhu, North Korea, Russia na China. Hikuva va vona ku ri lawo matiko lawa manharhu va nga koti ku wa hlasela hi mhaka ya ku ri va na ti-nuclear weapons. So manjeni va nga endla njhani ku ri va endla ku ri Russia na China na North Korea ti nga vi na matimba ngopfu? Va ta endla ku ri va veka ti-bases hinkwato ka ma-Arab, hikuva va xavile matiko ya ma-Arab, matiko ya ma-Arab a nga ha ri nchumu, a nga ha koti na ku kaneta ka leswi Israel na America yi swi endlaka. So yi lava ku ri yi miyetile ma-Arab hinkwawo ka wona, a ka ha ri na loyi a nga kanetaka America. So manjeni u ta va hetile kona. So loko va heta kwalaho va ta ku all right, a South Asia ya miyetela vo mani ku ri va va na hina. Va ya kwala ka vo Myanmar, ka vo Thailand, ka vo Vietnam, ka vo Cambodia, ka vo the-Philippines na wona na vo South Korea ku ri yi yima na America. Manje loko yi yima na America, Israel na yona yi ta va koho, Britain yi ta va koho, Australia yi ta va koho, Britain yi ta va kona, Fora yi ta va kona. So manje va ta ku a hi endleni ku ri matiko lawa a North Korea na China na Russia ku va matiko a misava hinkwawo leyi nga ta hundzisa matiko lawa manharhu ku ri ku va vanhala va misava hinkwayo. Va ku Russia, China, North Korea hi swigevenga, hi vona laha manjeni hi fanele ku ri hi ri na ku ri hi va susa, kambe hi nga tirhisi ti-nuclear weapons ku ri hi va susa, kambe a hi va sukumeteleni a tlhelo ku ri va nga vi nchumu, ku ri America na the West yi teka misava hinkwayo. Hi leswi va lava ku swi endla sweswoswo. President Donald Trump ri a nga tshembi ka timhaka ta climate change, a nga tshembi ka timhaka ta ku mi tshika ku tirhisa fossil fuel ya ti-oil na hinkwaswo leswi. Loko langutiwa tiko ra Iran, loko ri fananisiwa a na ku hoxa tiko ro ka ri nga rona, ri fananisiwa na Venezuela, ri le ka xiyimo xa vunharhu eka ti-reserves leti ta oil. Ku nga va ku ri na torha ra oil aka President Donald Trump, Prof? A hi torha ra oil ntsena, hi torha ra hinkwaswo, the-critical minerals, na ku fuma misava hinkwayo. Ma vona vo Donald Trump va hemba ngopfu, va hemba hi vo Greenland ku ri ma vona Greenland loko yi America yi le maxangweni lamakulu ngopfu, hikuva loko yi nga teki Greenland China yi ta yi teka, Russia yi ta yi teka. So hi fanele ku ri yi teka, whether va le Greenland va swi rhandza or a va swi rhandzi, hi fanele ku ri va yi teka. So va tirhisa mavunwa hinkwawo hikuva va swi tiva ku ri a ka ha ri na lexi va nge international law, na hambi u ngo ku na nawu lowu u nge u nga hlaseli matiko man'wana, u nga yi wa dlaya tihosi ta matiko man'wana hi mhaka ku ri a wu ti rhandzi ku ri va venga America. Na hambi va venga America u va dlayela yini? A va endli nchumu. So manjeni leswi swa ti-critical minerals swa ti-oil leswi ko va mavunwa ntsena, hi leswi Trump a lava ku teka misava hinkwayo. So u lava ku sivela ku ri China na Russia ti nga kumi na ti-minerals leti, ti nga kumi na ti-oil leti. Russia yi fanele ku va yi va na oil yi na oil ya yona, and yi nga xaviseli matiko man'wana ka oil,
yi ngo xavisela China ntsena hikuva China yi nga pfumeli kambe la matiko man'wana lawa vo Venezuela vo Iran vo Kuwait vo Iraq ti-oli ta vona ti fane ku ri ti ya ka America. van'wani veri ku na nxungeto wa ku nga va ku ri ku sungula ka nyimpi ya misava ya vunharhu hi fikile kwalano. No, a yi fikanga nyimpi ya vunharhu yi nga fiki hikuva ni ma vona hi leswi ni mi byelaka swona ku ri na leswi Donald Trump a nga xiphukuphuku ngopfu yena a nga xigevenga a nga pfumeli ku ri ku va na nyimpi ya vunharhu ya misava hinkwayo hi mhaka ku ri America na vo Israel na vo Europe va ta vaviseka ngopfu hikuva matiko lawa a na ti-weapons a na nuclear weapons manjheni va hlaserile vo Iran hikuva va swi tiva ku ri Iran a yi na ti-weapons a yi na nuclear weapons kambe va hemba va ku no yi na tona kambe ku va swi kona sweswo. kuve van'wani veri ku miyela ka loko ri ku himpela yi miyerile Russia na China na matiko yo fana va India lama nga ka BRICS ka ku hlaseriwa lokuwani ku twala ngopfu ya miyerile. Well, India yi le ka BRICS hi vito ntsena kambe India yi fana na Saudi Arabia. India yi le ka America, yi le ka Israel, yi le ka Britain. Yo va ka BRICS ntsena hi vito kambe Russia na China a va miyelangi. Va vulavula va tsala siku rin'wana na rin'wana a swi hlaya siku rin'wana na rin'wana ku ri vugevenga lebyi America yi byi endlaku hi lebyi byi nga ta tisa huwa leyikulu ngopfu kambe hina a hi swi pfumeli leswi America na Israel va swi endlaku a Iran. Va vulavula na le United Nations va ri a swi le nawini leswi na tona va vulavula ku ri ku ya wa dlaya hosi ya tiko rin'wana hi mhaka ku ri a wu rhandi a hi swona sweswo vugevenga sweswo va vulavurile a United Nations a va miyelangi kambe ma vona la Afrika-Dzonga u ta swi hlaya kwihi hikuva na vanhu vo haxa mahungu ka hina a handle ka n'wina vo fana na Munghana Lonene hi lavo va lava ku ri America na vo Israel swi teka tiko hinkwaro valungu va la Afrika-Dzonga la hi vo va lava ku ri leswi America na Israel yi swi endlaku hi swo swa nkoka ka hi swo swa nawu hi swo leswi misava yi fanele ku yi fambisiwa hi swona. xiyimo xo tika swinene prof kambe khenseri swinene ku va hi bula na n'wina ku tiya ku engeta inkomo sweswo mingisaro Munghana Lona FM Professor Themba Son ku ve na ku chava kukulu ngopfungopfu loko ka ku langutiwaka timhaka ta ku hlaseriwa ka Iran hi tiko ra America na hi ku tirhisana na tiko ra Israel ra nkulukumba Benjamin Netanyahu. Se loko ke languta matshamelo ya swilo i nkulukumba lowun'wana nkulukumba Benjamin Netanyahu nkulukumba loyi a nga lwela ku va prime minister tindlela to hambanahambana a Israel. Vandla ra yena ri pfa ri hluriwa ku a vuya hileswaku se i fikise ka xiyimo lexi yi nga ka xona hi ku tirhisana na President Donald Trump. Ku na vakhongeri lava na vona va sukela Afrika-Dzonga va ya Israel. N'wina mi landzelaka matsalwa swi vula yini leswi swi koho a matsalweni ya Bibele ku xiyimo xa muxaka lowu xi ta ndlisa sweswiwani ku fana na loko van'wani va kombisa timhaka ta ku swi va swi vuriwile matsalweni ku ta endleka leswi misava yi ta pfukelana kumbe ku nga ku ri sweswiya swi nga vuriwa matsalweni ku loko masiku ya makumu kumbe misava yi ri kusuhi no hela misava yi ta pfukelana kumbe ku na swin'wana hi nga tsakela na ku twa n'weko miri yini ka mhaka yeleyo ndlela yaleyo kambe sweswiwani hi la ku bula na xirho xa huvo yo endla milawu tlhela mutshamaxitulu wa komiti ya ndzawulo leya ya xikaya
ku nga Mchaviseki Musa Chavani bula na vona la hi rendo ra vora ku va va hlangana na swifunda swa Mpumalanga na Limpopo laha va nga languta va vona vukorhokeri ku byi fambisa ku yini swi tikomba ongeti ku na xiyimo xo tika swinene loko swi ta ka timhaka ta ndzawulo ya xikaya hi ta tlhela hi va vutisa nakambe na timhaka letiya ta xiviko lexiya xi nga tisiwa hi va Special Investigating Unit SIU hi ta tlhela hi bula na vona hi sweswoleswo tlhandla kambirhi hi ta tlhela hi vulavula na vona hi timhaka ta vanhu lava va nge le ku tekeni vasesi wa hina ngopfungopfu vo huma matikweni le handle va nge le ku tekeni vasesi wa hina swi nga ri nawini ku xana tanihi ndzawulo ku na matshalatshala lawa va nga va ku va ri ku endleni ke ku va va sivela ku va va herisa kumbe ku sivela kumbe ku hunguta xiyimo lexiwani ke se hi ta va hi kha hi bula na vona hi ndlela yoyoleyo kasi xin'wana mhaka leyi nga ta tlhela hi tsela yona i timhaka ta ku mpimanyeto wona wu ri yini lowu wu hetelelaku wu va koho wu nga andlariwa hi Holobye Enoch Godongwana hi tlhelo ra ndzawulo ya xikaya wu enerile ke ku va va ta kota ku va va tirha ku va va fikelela xikongomelo xa yo ndzawulo leyiwani hi ndlela yeleyo ke inokona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a yenini ya bula na vona andzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya tawa emisekweni ni tshemba ku ha ri na vona tatana Hlulani Fanuel Magayisa a hi tweneni ku na mani laha mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Khensile Phethe Nhlikani tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi mulavisisi wo tiyimela Paul O'Sullivan a tlhelela mahlweni ka komiti palamende leyi lavisisaka swihehlo swa nhlayiseko wa tiko vafambisi eKuwait va hlamusela hi ku wa ka swihahampfhuka swa Amerika endzele ka nini wa Iraq na Kuwait mahungu hi xitalo hi awara ya mbirhi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteni ku vulavula na va makhanselara sweswo re abile na vo vanhu ro vuja re ra mo le dilo fela ali feli re ile mobani vanhu ro vuja re le tlamu ka mkwalo re ksta mobani va ro vuja re ka mkwalo re ku ndira ka wa dara ku ndira ka ene nkale ku ya mobani ya la ka bisa re la ile ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku lan'we mi nga kona ku hamati ayo awuna me dibuleke mo tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula emakumeni arumbirhi timinete ntsena ku bila awara ya 13 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi tirhi la ku bula na mutshamaxitulu wa komiti ya ndzawulo ya xikaya kumbe ya timhaka ta xikaya eka Musa Chavani vo hi nga ta va kha hi bula na vona la tanihi mutshamaxitulu hi bula na vona hi timhaka to hambanahambana kusuka ka rendo ra vo ra leri khumbaka xifundza xa Mpumalanga na Limpopo ivi hi tlhela languta na timhaka ta ku loko se ku na timhaka letiya ta xiviko lexiya xa SIU va ri yini vona tanihi komiti ivi hi ta languta na timhaka letiya ti khumbaka ku tekana swi nga ri nawini swa vukungundwani hi ta languta na timhaka ta ku mpimanyeto wu va khumba njhani hi ndlela leyo Mchaviseki Nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Nhlekani Mashi xota na vayingiseri ni kombela hi sungula la eka la ku ringeta ku tshaha n'wina hambi swa xilungu hi ta swi kota kambe hi xilungu mi teri it is unacceptable that a critical department such as the Department of Home Affairs is suffering from chronic understaffing, especially in the context of the large number of services it must deliver. The imbalance between demand and capacity places immense pressure on frontline officials, leading to burnout, slower turnaround times, and a heightened risk of administrative errors. Ku vula n'wina tani Mchaviseki mi kombisa timhaka ta ku nkayivelo wa vatirhi na leswi swi languteriwaka eka voho kumbexana hi sunguleni kwalano loko mi za mi fika ka mbulavulo lowu Mchaviseki a ku va kha ku endleka yini Khalanga ni ta tsundzuka ku lembe ri nga hela mi ze mi kuma le tihofisi ta le Giyani ta Home Affairs na n'wina a mi te ku pfuniwa laha Home Affairs mi kuma ku
a swi tshamisekanga na vatirhi na ti-system ta Home Affairs ti va ti nga tirhi. Se tanihi committee hi ve hi famba hi karhi loyi hi endla ti-public hearings ta marriage bill ta tsundzuka ti-province leti hinkwato. Se hi kote ku langutisa na matirhelo laha tiofisini na ku vatirhi va Home Affairs va tirhisana njhani na vaakatiko. Kamixana leswi nga swi kuma ku swa tika swinene ku mutirhi wun'we kuma a tirha mitirho yo tala nakona ka fikelela ti-response ta service delivery. So hi teke xiboho tanihi committee ku a hi buriseni na ti-provincial managers or ti-executive ta Limpopo na Mpumalanga. Hi sungule hi tona vhiki leri nga hela. Ku mi ta tsundzuka ku hi tala Limpopo ku tirhana na timhaka ta public hearing. Hi eka ofisi ya le Polokwane ya le Liboakgomo, ya na ofisi ya le Groblersdal na ofisi ya le Makwarele le fane hi hetiwile 4 years ago. So hi vona ku i swi nkoka ku hi burisana na vatirhi na vaakatiko hi twisa ku kahle mhaka leyi minister na deputy minister na director general loko va ta parliament va ta hi byela yona problem i le kwihi. So hi kume ku tani mi swi hlamuserile ku hi vone ku va khome ku tika swinene na timali a ti kona va ti kume ku hi vone ku va prioritize ku pfuna vaakatiko. Se mi ya huma njhani ka xiyimo lexi? A ni kha ni languta mi kha mi ku Mpumalanga xikombiso va tirha hi kwalomu ya ka 32% ta vatirhi lava va lavekaka. Swi vula ku loko ku ri ka ku laveka vatirhi va 100 ko va na 32 ntsena. Loko mi ya Limpopo loko ku ri ka ku laveka vatirhi va 100 ku na 42 ku ya hi leswi mi nga swi tsala. Mi ya huma njhani kumbe mi ya va pfuna njhani vaholobye ku va huma ka xiyimo xa muxaka lowu? Mahlweni na ti-province tin'wana ku burisana na vona hi twa ti-challenges leti nga kona ku hi kota ku loko hi heta ku engage na ti-province hinkwato leti khonekaka hi kota ku burisana na minister na deputy ya yena tatana Shreba na tatana Njabulo na tatana Makhode nga vona director general ku leswi swi nga tani mavekelo ya timali ku prioritize ku hi fika u kota ku fikelela ku pfuna vaakatiko leswi va swi lavaka la ka Department of Home Affairs. Hi leswi vulaka ku fanele ku reprioritize ku vanhu va ka hina va kota ku pfuneka. Leswi hi vulaka ku swi fambisana na mali khalanga masiku ku fiscal side na ti-pressure mara swi nkoka ku hi kota ku prioritize leswi vaakatiko fanele va swi. Xa vumbirhi leswi fanele hi swi hlamusela ti-intervention leti nga endliwa ka 6 administration i ku fanele ku xaviwa ti-mobile trucks leti ti yisiwaka swikolweni ku ri vanhu va ka hina va kota ku pfuneka na ku ti-collaboration na ti-bank ku ta va na major announcement lembe leri hi mhaka ya ku hi vone ku swi nkoka ku hi collaborate na other institutions leti fanele hi pfuna ku responda ka timhaka leti ti-challenge leyi nga ka tona ka Home Affairs. Xa vunharhu na intervention leswin'wana hi nga burisana na vona ka 6 administration va nga xava hi leswi hi swi vitaka ti-self services equipment ti-kiosks leti ku department yi ta ti hangalasa la ti-office ta Home Affairs kumixana na ka ti-institution tin'wana la vanhu va kumeka kona. So hi vona ku intervention leti nga kona ti ta pfuna ku yi hunguta pressure. Maxikulukumba i shortage ya staff. Tiposto ti kona leswi va nga swi hlamusela va lava va Limpopo na Mpumalanga kambe mali a yi kumeki ku va kota ku endla ku va thola vanhu ku yisa ntirho wa Home Affairs emahlweni. Leswi kulukumba leswi nga hi karata ngopfu leswi hi nga swi amukela na hina hi tirhisana na vona na va CSIR na va SITA i mhaka leya ku mi fika ka Home Affairs khalanga mi tshama 3 hours ti-office nga tirhi network yi nga tirhi hi leswi swi hi karataka director general va ti committee ku na CSIR ku va busy va nghenela mhaka leyi ku ri ti-system ta hina ti va ti ri up to standard. Ku ve ri xiphiqo yini kola ka ti-system ku ti tshama ti ka ti-trap ku nga va ku ri mhaka ku ti na ntirho wo tala ti na load yo tala ku endleka yini? Leswi hi swi kumaka ka department i ku ti-system leti va tirhisaka ta khale ene
ku fambisana na minkarhi nakona masitwa minister na deputy minister va vulavula hi mhaka yo cincela ku new technology ku va na easy of access ka ti-services ta hina so hi tshemba ku ri ntirho lowu CSIR va nga wu endla va assessa internal system na capacity ya vatirhi swi ta kota ku hi pfuna ku ri ku va na access ya kahle na leswi swi nga nghenelela swa ti-interventions ta ti-bank hi hleketa ku swi ta pfuna vaakatiko tshemba ku tanihi komiti ti-report leyi va nga nyika tona hi va convince ku swi ta kota ku pfuna vaakatiko. Aha. Ni khomele nyana kwalani lava ku hi hundza hi la ko va mavhengele ya 32 loko se hi vuya a ni lava hi vuya hi languta ka xiviko lexiya xi nga humesiwa hi va SIU n'wina tanihi komiti mi ri yini. For mind-blowing bathroom specials, come to Bathroom Bazaar. Nkarhi wa bathroom leyintshwa kuma khona bath freestanding bath built-in bath kumbe bath rin'wana na rin'wana hi ntshova wa 20% eka Bathroom Bazaar bath bonanza ina 20% off eka mabavu hinkwawo loko xitoko xa ha ri kona endzela xitolo xa hina lexintshwa eMokopane Plaza. That's PIZARRE. Come to Bathroom Bazaar. Come to Bathroom Bazaar. Pulling the plug on high prices. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM hiyo mhaka hi ri na muchaviseki Musa Chavani tanihi mutshamaxitulu wa komiti ya ndawulo leyi langutanaka na timhaka ta kumbe ya komiti leyi langutanaka na ndawulo ya xikaya lava hi nge le ku buleni na vona eka nhlekani lowu va hi nyika xifaniso xa hi laha ndawulo yi nga kona hi laha va nge le ku tirheni ha kona ku vona ku vukorhokeri byi kota ku va byi fikelela eka vaaki ve ri mali yi kona kambe vatirhi va laveka ka ndawulo leyiwani xivutiso ku ta va ku hi fike njhani laha kumbexana nhlokomhaka ya siku rin'wana hi ndlela yaleyo kumbexana leswi hi lavaka ku vulavula hi swona swi nga va swi hoxe xandla ka ku va hi tikumaka hi fike ka xiyimo xa muxaka lowu muchaviseki ni khenseli swinene ku va mi ni khomele riqingho rero lero a hi yiseni mahlweni ni lava hi languta eka timhaka ta xiviko lexi xa ha ku humaku xi humesiwa hi va special investigating unit lava va nga vulavula hi timhaka to tala leti ti kombaka mintlhontlho leyi yi va ku yi kha yi va kona eka ndawulo ya xikaya tanihi komiti mi ri yini hi xiviko lexi. Loko hi ya le ndzhaku Khalanga ka 6 administration ku ve ku va na vaakatiko leyi va nga raise timhaka na komiti ku kuna corruption ka department ya home affairs swi endliwa hi vaakatiko van'wana na van'wana vatirhi kwala ka home affairs hi ve hi teka xiboho xo burisana na minister a ri Mtswaledi nkarhi loyi a va ri minister wa home affairs hi va kombela ku ri va langutisana na mhaka leyi ku yi contributor negatively ka service delivery nakona ka economy so va ve va teka xiboho tatana a ri Mtswaledi ku a va kumeke va appointa ku ri va hlawula lava nga ti expect ka that area investigation leyi a yi chairperson ya kona murhangeri wa yona a ku ri Dr. Lubisi ni ta tsundzuka Dr. Lubisi ku ri director general ka presidency se va kote ku endla assessment va kuma ku ri impela hi swona leswi vaakatiko va vulavulaka swona ku na lava va xavisaka ti-document ta home affairs ID marriage certificate na swin'wana leswi SIU yi nga swi humesa se va kombeta ku ku na a strong syndicate leyi tirhaka a handle ka home affairs kwala tikweni na la handle ka tiko leswi va endlaku va bribe vanhu ku va facilita ti-document leti hi ve teka xiboho ku fanele ku minister Mtswaledi a va appointe multidisciplinary team leyi fana i langutisana na ti-recommendation leti ta tatana Lubisi na team ya vona hi leswi SIU yi nga nghenelela na other law enforcement agency report institutions xa vunharhu i ku kwalaha ka department ya home affairs ku na counter corruption unit leyi tirhaka swinene hi mhaka leyi ya corruption within department of home affairs leyi na sweswi nga bula ku in the malembe lama nga hundza hi kote ku burisana na vona va kombisa ku ku na vaakatiko lava va nga tirheki kwalaha ka home affairs mara va khomiwile hi mhaka ku ri va contributor ku tirha na va ti-officials ta home affairs na lava ti-officials ta home affairs
van'wana va nga khomiwa. So report leyi nga huma sweswi Khalanga yi kombisa ku tirha ka oversight le committee yi nga engage na minister Tatana Aaron Motsoaledi. Na sweswi minister Tatana Schreiber ba amukela interim report leyi and na vona va acknowledge ku i process leyi nga sunguriwa i six administration. So ithemba ku tani hi committee va kombele ku abate a parliament va ta hi hlamusela xitalo na tiplan ku va ta yisa ku yini ku endla ku lava nga khumbeka kuma lava khumbeka ka mhaka leyi ya vugungundlwana a va take to task. A hi languteni yin'wana yi nga va mahungwini swinene na yona Mchaviseki ya timhaka ta ku vanhu va ka hina va le ku rileni hi timhaka ta ku ongeti swi olova ngopfu ku munhu a tekiwa tanihi komiti a xi se fika xivilelo lexi ka n'wehe nakona loko ku ri xi fikile mi ndla yini ku van'wana hi rhangisana hi ya Home Affairs loko hi fika va ku hako n'wina mi nge tekiwi mi nge tekani na Khalanga hi ku se mi tekanini na ndlovu ku endleka yini hi swona Khalanga ku ve na mhaka n'wana hala Sikhosese loko ni kombisa matsundzuka hi ve ku va na nghozi ya vanhu va nkuma accident kwala a Sekgopo. Yeah. Loko mindyangu i kha yi prepare kosi van'wana va fikela ka Home Affairs kuma ku hayi leswi lavaka leyiwana document ya n'wina ya Khalanga yi hume khale ene yi hume a Mpumalanga se ma swi vona ku timhaka leti ta corruption ti va ti ri entrenched ka Department of Home Affairs and hi leswi vaakatiko va nga swi raise na hina va committee hi six administration tani mhaka leyi ya SIU report na Dr. Lobisi intervention na ti van'wana va security environment va nga nghenelela. Se hi tshemba ku report leyi i humisa leswi hina na vaakatiko va nga hi rezi na swona. Vaakatiko vo tala va vula ku loko munhu a lava ku fayela ka Home Affairs a lava ku pfuniwa ku fane a hakela n'wana na munhu kuma ID or kaya Khalanga kumbe kuma marriage certificate. Hi fambile loko hi endla public hearing ya marriage bill vaakatiko va humelele ku hayi mina ni na problem na swiphiqo hi ku ni lovoriwile mara a ni fambanga process ya liya yo lovola loko ni ya laha ka Home Affairs wa ndzi ku hayi n'wina phela mi na certificate xo ku mulovoriwile van'wana va ya laha ku laha na death certificate ya n'wina so hi leswi yi nga nghenelela hi nga va committee na department and hi amukela interim report leyi ya SIU hi ku ya swa tikomba ku mhaka leyi ya corruption na leswi president va nga vula ka swona ku ri i priority ku ri vaakatiko na vatirhi a va khomani hi ku lwa mhaka leyi ya corruption. A hi vatirhi hinkwavo va Home Affairs Khalanga ku fana hi swi veka kahle a hi vatirhi hinkwavo va Home Affairs lava va tirhaka a handle ka nawu. Ku na vatirhi va nga tiyimisela ku pfuna vaakatiko ku tirhisana na vaakatiko na ti-services. Ku na vatirhi van'wana va nga tiyimisela ku tirha na ti-syndicate ku tirha a handle ka nawu for their profit gains or any other means leswi vona va swi hleketaka hi nga swi tirhiku kambe swi compromise service delivery nakona swi compromise the economic spin-off for having illegal documents that you must access services in various spheres of government. A hi tseleni Mchaviseki la ku timhaka ta ntombi hi ka hi vulavula sweswinyana hi ku kayivela ka vatirhi a ni tivi ku se holobye inogodongwana va hindzini mi andzisa ku yini va te yini leswi va nga vulavula hi swona swi nga koteka kumbexani mi pfala vambirhi vanharhu kumbexani mi vuya ka 50% nyana ya vatirhi lava lavekaka sweswo swi taniya leswi nga swi boxana na department na director general hi ku tipost leti nga kona ti nga na mali a ti fast trackiwe vanhu va thoriwa ku hunguta pressure ka ti-office
xa vumbirhi i ku fanele ku prioritize-iwa leswi nga nkoka ku hi kota ku pfuna vaakatiko. Xa vunharhu i ku fanele ku va na time frame ya IT system leyi ya nkoka Khalanga. Loko u kota ku hindza ka yona hi ta kota ku vaakatiko va pfuneka ka Home Affairs. Swi vava ngopfu Khalanga na hina ya swi tiva ku vanhu va pfuka hi voma 4 nampundzu. Munhu a pfuka hi 4 a yimela ku Home Affairs yi pfula hi 8 a fika laha hi 8 a tshama dyambu hinkwaro Home Affairs yi nga ri na system na booking system. A ni ma swi tiva Khalanga ku loko mi ya teka ID va ta rhumela message ku hayi tanani mi ta teka ID mara a va mi byeli ku fanele mi buka ku mi ta teka ID. So hi burisana na vona ku a va lunghise matirhelo ku vaakatiko va va aware hi timhaka to pfunana ka Home Affairs. So hi tshama ku na capacity no trainer vatirhi kwala ka Home Affairs ku ri va tirhisana. Ku na tatana Maluleke va nga ni fonela a va ri laha Gapane Home Affairs hi le ku sale ndzhaku mhaka le Gapane hi byele minister na director general ku ku na van'wana a va tirhisani na vaakatiko and a swi laveki loko fana hi tirhisana ka ntirho lowu wa mfumo na vaakatiko ku service ya hina yi va kahle. So leswi hi nga swi bula hinkwaswo loko ku fanele ku thoriwa vanhu ku upgrade system na infrastructure hi yoxe ku fanele yi tlakusiwa. Hi burisana na Department of Public Works at national level ku ri fanele va lunghisa ti-infrastructure ya Home Affairs. Mara hi tshemba ku burisana na committee na executive na minister na deputy na director general swi ta endla ku va na tiplan na prioritization. Minister va finance va kombe ku na fanele ku prioritize-iwa ka department ku vaakatiko fana va pfuneka Khalanga. Ya xiyimo xo tika swinene Mchabisi eka ma khensa swinene nkarhi wa n'wina hi khensini na ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina hi swihi leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi Mchabisi? Khalanga hi tshemba ku leswi hi nga hi tirhisana na vaakatiko hi tirhisana na ti-representatives ta hina hi ta tirha na minister na deputy ya yena tatana Shreba na tatana Ndzundza na tatana Makhode ku ntlimbo loyi nga na wona ku fana hi tirhisana mara hi tshemba ku ri hi ta pfunana na va department ku vaakatiko va kuma better services. So tala leswi va rilaka hi swona a swi tiva na n'wina Khalanga va media community ma swi tiva. A hi pfunaneni ku ri hi kota ku ringeta ku pfuna vaakatiko hi mhaka Home Affairs. Na leswi hinkwaswo va nga swi raise ka corruption fana un'wana u fana a teka part ku fight against corruption. So hi tshemba ku hi ta tirhisana swinene na lava nga kuma mfumo va executive minister na deputy na director general ku ri pfuna vaakatiko. Khensani swinene Mchabisi Kinkomo. Khensa hina Khalanga. I can't. So mi sero mgana lona FM va bula na vona ku kumba Musa Chalani va nyika tlhelo rin'wana ra vona ra mhaka. N'wina mi ri yini 0860002543 na kona ku Africa wa vulavula ka mgana lona na FM makombandela kumshani hi nga kuma vayingiseri vambirhi vanharhu muhumelerisi kwaleyo hi twa ku va ri yini va comment mhaka hi swi venge a va fambi va nga swi vulanga va tshwa ani vele ku na lava va nga va kha va ku ha tshwa hi la ku famba hi nga hi la ku famba hi nga vulangi leswiwani va ri xana u helele hi data u nga vileli Vodacom yi na xintshunxo se swa koteka ku kuma vuhaxi bya xitichi swa SABC News na SABC Education eka SABC Plus u ri hava na data ina u twe swona hlalela vuhaxi bya mahungu na tidyondzo maha va hemba maona i yini ebutete ni ake swikolo swo karhi ni tirhe department to tala hambi ri kwala doroba ra Pietersburg man twisisi va hi pfumelela ku ri i ya na 6 ya vanhu maneto loko i fika sweswo mi swi hlamuserile kambe xivutiso lexi mi nga ri ku ni hlamusela i ku na wihi lowu vulaka sweswo wu le kwihi hi kota ku na hina hi ta hi ya wu hlaya hi kota ku byela na van'wana ya se ni ku wu le kwini a ni swi tivi mara mina ni tiva loko hi karhi hi famba va hi tivisa sweswo ku ri na vini va tiko ku va va na profit la ku va ti-beneficiary ku nga vi mali yi huma yi famba ku ve project yi tela kaya ka vona kambe hi swi swimbirhi swo hambana n'wina mi ya aka xikolo
la hi vulavula hi vurindi Vurindi. vurinzi ku rinda Vurindi. Good. Kwala ka vurindi Buthpet ne. Maswethu. A ti rotate tikhampani. Ku nga vi khampani yin'we yi mandha yin'we for nkarhi wo leha. Loko kambe namuntlha loko hi tshamela n'wina mi tsakela ku ti rotate kambe ku hava nawu lowu nge swi fanele swi va tani nawu wu ri tani ku hi fanele hi dya hinkwenu la South Africa. nemetwe imani twa ngwana 0860002543 un'wana mi ngiserilo Nhlekani hi kona minjhani kona mani lembeleri ta Buthpet se vulavula from last year ya Buthpet na vulavula ya tithendara ta ma-security ya lexi nga va kombisa xona Buthpet la ka ni ka xikombiso ni le ka clinic committee ya ka miyexe ene hina as a clinic committee represent the community sa tithendara ta ma-security swi tiva na ti-risk management ya Department of Health se hina lexi nga xinda i ku recommenda na vahosimiyexi i recommenda at least hi kombela ku tekani vanhu vo karhi even na vona loko ku ri mhaka na vanhu va ti-skilled or lava nga na experience na vona la ka community ya hina ya ka miyexe considerani vanhu vo karhi se lexi hi ku komisa lexi ni lavaka xi vula challenge yikulu Buthpet lomu twaku na switereko i vanhu lava nga tsandzeka tithendara Buthpet i vanhu va nga tsandzeka tithendara tikhampani ti nga tsandzeka se ku nghene sequalize leyi nga nghena ka miyexe mihlazi leyi ku va tekile ene xin'wana futhi ni lavaka xi vula Buthpet those people loko va ta whether na nyava mangotwana na teti a ti ya hina loko va ta even na lava va tirha ka the previous company va va considera loko ri va tirhe kahle na loko hina as a community se swi vula ku n'wina sweswiwani mi ri vanhu lava nge le ku terekeni va tereka i vanhu lava va nga na tikhampani mi tiyisisa sweswo vanhu lava nga na tikhampani ta mi nyika xikombiso a ni na mhani van'wana ku mhani hi fambela hi va ku ede khampani ya mina yi ya tirhela kaya a Venda ku fanele Venda ene a ku fanele Venda va tsakini na vona a va na nkingha hikuva a hi va recommendeni ku hi tirhe kahle na n'wina the whole 3 years ma yi vona Buthpet se mhaka ya Buthpet i tribalism a na constitution ya the Republic of South Africa munhu i na right ya ku na right ya ku tirha Cape Town na right ya ku ya tirha ka Xikunda na right ya ku ya tirha a Bushbuckridge na meto nkarhi wo nga hi vona ka kambe ni mi twini cancel swinene poto wa mina a cancer swinene tlhelela ni vula ku very munhu na mfanelo ya ku tirha kun'wana na kun'wana yi komisa va vula sweswo se a ni nga ta swi kota ku hata yimela va hlaya matiko lama se ya va ri ku mahlayeni va kha va hlaya ene ku veni hala ka khakhala va ku hlaya masimo kambe swi ri tana hi kumeni mahungu ya misava ya awura ya mbirhi hi nomo wa seselelian Hlavangwana kusuka kwalano nongonoko i dzumba ra mina hi rito ra Ike Ngobeni vuhumelerisi bya Mchangani mana siku lena ni mi phina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni vula n'we na vulavula kwala tlhelo ka n'wina ni tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela